Sikulukuthi sayingelela sesikulukuthi ke namhlanje ngiphethe nangu umkhulu lana umfo kaMthethwa. Ngake ngamveza sasihlanganele eMelmont. Ngiyakhumbula nje umkhulu sihlanganele eMelmont. Ngiyakhumbula sihlanganele Kwesamabalengo. Ya, athi phela uma inyanga enkulu lapha mabalabala usenze lapha yana eMelmont. Cha ngoba ngangimthembisileke babukele nabalandeli bami ukuthi ngizoke nginivezele kahleke nangu umkhulu uMthethwa. Mkhulu uMthethwa awuzethule nje kubantu umkhulu ungaze wethulwe yimina kubalandeli bami lana ku YouTube channel yami ubuhle bethongo TV. Ngibingelele baba noMageja inkosi onoMageja amakhosi. Ngibingelelayo umfo kaMthethwa igama usiboniso kaMthethwa phansi le osuthu olwabheshankone kwesengonyama esanda khothama nje cishe enyakeni ofile umdlokombani kudla amadoda. Ngisuka kuyo ke leyo ndawo esosuthu le kwaNongoma ehlala Nkosi kanti mina ngizalwa umqhamukazi wendawo insizwe engizalwa kusekhona ile kwaNongoma njengamanje basikhuluma nje kanti yena uzalwa umkhulu ke bathi unikwana zindidi la umzobaphuma kwakhe incwadi ezindisekuze manje ecala imali ngamhlanje umbili inkomana zamthetha imali waza ngene ekhaya ikhehlakele lezaba maningi amakhehlakele maningi amakhehlakele kaMthethwa noma ngoba nezala umkhulu bathi ufalaza awusuka la impilo ebandoni le kwaNongoma la impilo yosuthu noMandlakazi kodwa ke ngesande kakhulu ngoba namhla asizile ngalokho kunesikhathi sakho so senabo ngelabalanga ukuthi ikusuka yonke lento nathi abantu bakithi sesibenabela ukuthi amandla edlozi ekuthenini amadlozi lana noma abantu okhokho abazi amandla ukuthi kahle akuphi nokuthi ajululwa kanjani awapheli amandla abo ngeke ezephela mkhulu usuzethulile nje umkhulu ake simeleke simazi ukuthi ukusebenza kwakhe mhlambe uyinyanga esebenza kanjani ngoba omunye phela mkhulu uthola ukuthi mhlambe wakugwazela ukuba inyanga asazi noma kuyagwazwa noma bayavotelwa noma uvotelwe ukuthi ube inyanga ngeke size sazi noMageja ngile ndoda mina ngathi asayangihlupha ke lento yangihlupha kakhulu kwanami ngangumuntu understand ukuthi ngingayiqondi impela ukuthi ngoba ihlozi liyomoya iyini ngoba lento isemfihlakaleni futhi 2017 lapho ngangifunda lapho ngisongoye ngenza unyaka wami wokugcina uma uthi ongoyeke ngoba abanye bazokwazi ukuthi usongoye intabeni ngoba phela kuneyintaba ulapha e-University of Zululand main campus hayi just bay campus ngoba ngibisha ama campus kodwa ke ngile kwadlangezwe lapho ke lento wangena kanjani ke lapha eminyangeni nakho phela kulindele ukuthi ekhaya uyaqeda ukufunda hawu umakhosi futhi manje usehlulwa ama-modules usevele uyathwasa wenze ukuthi umehlula i-degree kuthiwe wangenwa imoya kanti yayigqilaza-ke lento noMageja ngoba neyifundo lapho ey'fundweni hayi uNkulunkulu nje-ke wangenza ngaba nenhlahla empilweni yami angazi kunento ethiwa umlenze angazi ngibe nomlenze awazi uyibiza indlamlenze ukuthi ayizodla imlenze onayo nanakho ukuthupha sengema kule nto akusona yonke engiyijwayele lento kamoya nje yangijuma nami ngiyifocusele nje empilweni yokufunda wangena ke wathwasa uthwasa kuphi mangithwasa ngithwasa kwinsizwa kaSibiya yakhona le kwelakithi kwaNongoma kodwa ke nayo izinze edlangezwe ngoba nayo kahle iwuthisha besikanye nayo noma ngaphambili kodwa nayo iwolo umkhakha uthisha iwolo umkhakha nayo so ithomo ke la ngithuma kuyo nayo isathwasa so imithwasa yayithwasa kwaMhlongo so ngithe mangena mina enqasweni ngangenela kwaMhlongo kodwa ngithe mase ngiphothula ngaphothulelwa kwaSibiya ngoba umuntu uhamba nethwasa la okay uyangena ke manje ebunyangeni awukasebenzi abantu kodwa futhi manje uphethe izinto ezimbili
uma uqeda ongoye shuthi usunamajazi amabili. Unejazi lokusebenza abantu, unejazi elani ijazi ke ulitholileke lapho ongoye ngoba phela kumele uyikhulumele wena ungakhonjwe ngasibhala. Ngiqaye lapha ke baba uNomageje ongoye ngithole iziqu zokuba uthisha osemthethweni ogcotshele impela Professor Mtose. Ugcotshwa Mtose. Ngonyaka ka-2018. Ngonyaka 2018. Usuku mhla 8 May. Ngoba usuku olukhulu, kwakusuku olukhulu. Ayidla abantu iqhilaza. Usuyaphuma-ke nawo amajazi mabili. Fanele ubhekane nezinto ezimbili manje. Uthisha, ubunyanga. Njengamanje usebenza kanjani? Uthisha uphinde ube inyanga noma usuwavelwa yeka phansi indaba yamajazi owatholile ongoye? Hayi, asikwazi ukuyishiya phansi lento ngoba umuntu umengeniwe ungenwa ngabantu abaningi abehlukene abathanda izinto ezihlukahlukene. So okusho ukuthi kimi ngangenwa abantu ababethanda ukuthi ngifunde, abathanda ukuthi ngisize abantu. Ngoba khona ufunde sekukusiza abantu ngoba ubiza uyinikela kakhulu, ubiza inhliziyo. So nami-ke umkhakheni wokuba uthisha cha isayibambile futhi nje azikho inkinga umuntu uyibambile umuntu ufundisa izibalo lapho efundisa science nje hayi mnandi iyahlangana le science le science sihlangana esintu lena yokuhlanganisa umuntu cha isabambene nje mina mangibuya ntambama ngibuya ngisebenza. Umuntu uyakufonela ukuze ezokwazi ukuthola ngoba phela mkhulu ave ibalekile njengoba nami nje ngiwumelaphi ngisiza abantu. Inamba yami igcwele umhlaba wonke ngasho kanjalo. Inamba yami yaziwa ngisho phesheya emazweni aphesheya ko-America abantu bakhona bangithinta njengoba ngeke ngitshethi ngisafuna ukuyoposa nje. Khona ukuthi hayi ngiyaposa imithi ngiposele ngaphandle. Uma ngabe-ke uwumuntu uyawutholakale kuphi-ke wena-ke ngoba phela nazi inombolo njengamanje sebasenza ukuthi ube nama-cellphone njengamanje utholakala kiphi wena inombolo? Ngiqaye lapha-ke indawo engizinze kuyo njengamanje mfowethu uMageje iseNseleni. eNseleni A extension 5 house number 815. Lapho sengizenze khona njengamanje kodwa ekhaya kwaNongoma naNongoma futhi bayakwazi ukuthi abangithinga kwaNongoma bengithole ngoba bawazi ukungibhukha kodwa inamba bangibhukha kuyo-ke le namba ethi 072 33 58 183 072 33 58 183 bese iya-WhatsApp iyafonela bese uphinde ungithola kule namba elandelayo futhi naye uVodacom ithi 079 34 75 692 079 34 75 692. Mkhulu ake sigxileke lapha-ke kulomsebenzi wakho. Iziphi izinto umuntu othi uma ngabe enenkinga nazo othi wena uyakwazi impela umuntu kumlekelela ngazo osho ukuthi cha lokho umuficile ufika impela esigodlweni unakho lokho unalokho kugula lokho uyakwazi ukuthi wenze njani na ukushaya ubeke phansi. Iziphi lezi zinto umkhulu wagaranta ukuthi cha lokho uma ufika ngisho ngafika ngo-12 ebusuku umuntu umsize ngaleyo nto leyo akufani mkhulu njengokuthi uma ngabe uyinyanga kunento ngathi umuntu uma ngabe efika kufanele umsize bese uthi ebese mhlambe kukhuluma umoya mkhulu ukuthi hayi lo muntu induku kade ngikuthi ayisebenzise zikwenye indawo kodwa kunalezi igulo ezihlale zibantu mkhulu wasathi ukuthi uma ufika nalokhu ngishaya ubeke phansi lokho. Hayi sibonga umbuzo wakho phinde sihloniphe baMageje kodwa-ke ukuphendula nje umbuzo wekhehla selapha izifo eziningi ntababa. Amen. Selapha into eziningi yabona kwefika umuntu uthola ukuthi uvukela ezinyanga izinyawo lezivukelo ushaya ngomeqo kunensiza eminawe lapha mkhulu lensiza lengihlansi kakhulu lensiza noma ngiyibali ezinengifake phakathi kodwa into engakutshela wona eyodwa isibane esisodwa engisifakile esinamandla kakhulu ngisebenzise imbumbane yena amela hayi enkosi malanga ilwa kusekuseni
ekuseni lezimayini ingwe mayifuna uhumbane iveli lokhu iflathele ngeke ziyithola ngeke ziyithola yabona umeqo ngisho kuthiwa ungivuse ebusuku ngilele umeqo ngofike uphuma uphilile baningi-ke abantu abaphuma bephila nanokuthi abantu bengafisi ukuthi mhlambe beveze kumakhamera ngenxa yesithunzi sabo nabo nanokuthi abanye ngithi thola ukuthi umuntu owaziwa ngokuthi umuntu okholwayo manje masezobonakala ephithizele egodlweni bese kanti omunye ufihlile ukuthi yena uyini manje nathi-ke sesingenankinga ukuthi umuntu ume kanjalo ngoba thina silapha umuntu kuphela yebo lapha umuntu kuphela bese kuba ukuthi-ke nje izinto-ke ezinye engizenzayo yabona ukubimuzwa wendoda ukhanda isibambelelo ngabe somuntu wesilisa nesomuntu wesifazane somuntu wesilisa nomuntu wesifazane hayi ngiyakaranta lapho usho ukuthi mkhulu abantu abayeke befona ikhafulo umuntu umuze akawubiye usenesikhathi into yesikhafulo nani yabona isikhafulo nani siyayikhanda loo nto ukuthi ngoba masikhanda isikhafulo nesikhanda isikhafulo la kuthola ukuthi mhlampe umuntu uzofika mhlampe no-150 ethi ufuna isikhafulo mina khanda isikhafulo sangampela ma ukhanda isikhafulo kumele sijule ngemkhovu nani yonke lento leyo into elandayo khuluma ukuthi imali ukhiphe 9,000 ma ufuna isikhafulo esinamandla yabona mkhulu nangakutshengisa nje ngiphethe nalo ulwanga lomkhovu umkhovu ma ukhuluma kuzwakale la ngiyazwakala hayi ukhuluma kuzwakale mkhulu ulwanga lelo hayi ngithola emazweni mkhulu hayi selekathi iswa kancane mkhulu ngeke mkhulu la ngoba phela mkhulu kuyajulwa uma ngabe uphethe umuthi kufanele ujule mkhulu nawo indishi lezi namabhakede gcwele amafutha mkhulu mkhulu ayiyagqilaza le nto yabona uphiyano usolinye uphiyano yaye phela unaselilodwa yabona umuntu mefuna ukuyitesta le nto ngithi mina awuyithathe le nto uyolala nayo endlini ubone ukuthi ulala nokuthomba hayi mkhulu angeke ulale ithi izulu ivalkhishwa ngelinye lento ukuze ikwazi ukuthi kwembathe kumele sikwenze kuqala sikhandi lapho ngeke kuphindeke lapho kuthule inkinga hayi ifutha khona la ifutha ligcwele amabhakede ligcwele indishi yasetshenzwe kuyagala ekha umuntu uyagala awuthi angifuni ukukhuluma ngemithi engapha lapha uma ngabe umuntu ezohlola lapho ohlala khona wena angifuni ukukhuluma ngemithi engapha lapho ngami nje inkosi emele ngibonge ihlozi lami elithe ngizongena ngibe khona ngapha bathi nesilungu mfana uMagaje it's a privilege basho njalo nesilungu laba ukuthi abathe ukufuna ukujula kakhulu lesilungu manje mina futhi ngumuntu wesizulu asinojula kakhulu nesilungu umkhulu uyahlola hayi ukuhlola mkhulu yabona mkhulu ngisho ngivusa ekuseni ngilele leyikhuluma indaba nabo ofakazi lento ikhuluma umhlahlo futhi umuntu uma efuna ngimkhande ukuthi ehlole ukhanda umuntu yakhanda la ekhaya ngoba phela mkhulu akufuneki umuntu bese yabanda uyazi uhlangane nenyanga mkhulu ifakile izinto lana noma ikhuluma iyabanda nje ayihabuli lutho yabona ukukhulume nenyanga ayikwazi ngisho ukuhabula into ethile ukuthi ayi wena nansi into yabona mkhulu lapha ngifaka ubuhlalo la ubuhlalo lo ngingithi noma ngihamba ngiqhene ngabo ngoba ngiyabonakala ukuthi umuntu ombethwe amakhehla kodwa futhi efuna uzoyithola awuzoyithola mkhulu ufuna umoya uzowuthola baningi ngaba ngofazi bami bawafona ngelanga bekufonele nawe